ka Seng Longkmie jong ka Balang Mawlong ka badon hak Thain den jong ka Riboy district ne ka sngi ka arp sautrik unaitung kila yo ban penlong ke Jinghikai ban Syrnod ki Samla ke bla Pyndep ke Jinghikai halor ka rukom Thain Jain rendia ya ka te ke Jinghikai la yo ban penlong hapo ka office trekam jong ka Seng Longkmie Balang Mawlong hak bau MLA ka nong po ba Meril Bonds ula longkum ukongsan harangkat ke Jinghikai lang ki dekhot bat ki nongit kam jong ka Seng kiri orang ba jong Thain bat kiwe hakate ke sngi na kaliang jong MLA ula yo ruban IT ki Syrnod ki Sangut ki Samla kate ke Thain ki bla Pyndep kate ke Jinghikai su Jain ia putih dan sangat kuno bagaimana beliau akan di sini itu kalau terbang kalau dia itu demi dia usai dia nanti kita mau berkali lanjutan dia shop meeting berkilong ini kita mau atau kalian sorkar kita program itu dibuat oleh ini sorkar dan itu bagi nak bersama dengan ini melorah yang memberikan proyek eri handung village. Yang berhenti benar beliau yang ada. Agak beliau penting kemudian beliau yang ada training kemudian. Angka lun yang kam nak bor sebab bagi kita kisit bersyukur. Ada kan tentang kami yo peniak tenduk ada di sini atau beliau jadi ISO ini fase de training of Samla. Yang publik ke social welfare department kita badar tentang kerjaan itu juga bisa agak beda program. Pada juga itu